Basebo ni banyabo mbalamusiza ninze Henry Maganda Matia Cholo tudenze ndi muna mawulire nkusaba tambuza video eno nkusaba like nkusaba follow ndidi okwogera ku bantu abali kwogera na kudino muli kuyomba lwachi abaganda atebe bali mu kuvumirira Robert Kyagulanyi Center mu nadala ku CBS nabana abaganda mu byobufuzi wano imwani yabakoba nti buli muntu ali n'erina ly'ekiganda nti aba muganda imwe ani abakoba nti buli kisolo ekiba mu kigo ebante. Do you want to insinuate nti embwa bwenjira mu kigo yona bagikama amata? Mukozese emitwe jaimwe to interpret abantu. Iwe mpegano ndikuleta ekyokubonderako kya Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko iwe omulingirira muganda kuba n'abagemi akati okwikaikanya Kyagulanyi. Iwe bw'olingirira Muhammad Nsereko muganda. Ono ni baba wa Muhammad Nsereko. Muzeyi Abdul Nsereko. Okitegeera. Ono bamweta Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko asobola okuba muganda nga baba we tiyali muganda. Iwe olowooza kisoboka. Ono ali wansi bamweta General Mustafa Dirisi. Musada mumadi wa West Nile. Mwidieku do you know enkwaso wagati wa General Mustafa Dirisi ni muzeyi mutumbo oyo mwagitegeera imwe mujidi obanga Muhammad Nsereko baba we yali muganda musoke munkobere amini nga bamaze okugoba abayindi amayumba agasulanga mu abayindi kodi Kampala wali Bombe Estate yagagabira abantu abali bakola ki abali bakola mu bitongole ebyokwerinda bajje n'obakano n'ebitongole ebindi. Iwe mulowooza gavumenti ya Amini yasinziira kuki bwe yali egaba amayumba agaviremu abayindi kodi Kampala wale mu Bombe nze nkulire kodi Kampala okuba nti ni presenter presenter wa radio muzeeyi oyo ngate bakamutwala butwale ku UTV ni Radio Uganda ebiseera ebyo nti yena bamuwe emotoka bamuwa amayumba ge bali kugabira abakozi bajjeno ni bakano ni presenter yena yafuna enumba eyo. Iwe olowooza oyo yali muganda? Iwe olowooza yali muganda oyo? Era Imamu Idi ngeri ki Muzeyi Abdul Mutumbo oyo engeri gye yafunamu omulimu ku UTV ni ku Radio Uganda 1971 mujidi bye muli kwenda tubatolereyo buti mujidi engeri eyo mukitege iwe okidi bulungi okakasa Muzeyi Mutumba yali muganda kale katuyikirize Nsereko ye muganda aye baba wa Nsereko iwe oikiriza nti yali muganda. Muboine Bale Francis yafa nandigire na muri codinga kubanga information giyatu wati twasobola giri codinga yakola n'oyo omusada omwami ono n'abamu ku bantu abatiisa Bale Francis 1973 yasuulawo omulimu gwe ku Radio Uganda ni ku UTV ebiseera ebyo yajjamu ekizairo nga bamaze okumwekengera ng'akolagana n'ebitongole bya security. Oyo Mutumba kubanga he was a darling bewunya n'engeri gye yayidamu General Mustafa Adirisi okumuleeta ku Radio Uganda amuwa omulimu. Adirisi yali akulira ekitongole kye bayitanga Malirye batwalenga banabagundisa aweena abasiye mwayi aye kyabewunya omusado w'omu West Nile abakambwe kano Mustafa Adirisi okuleeta omuganda yamuleeta yamuwa omulimu nga n'okusoma tiyasoma oyo tiyasoma mawulire oyo Abdul Nsereko azira we yasomera mawulire aye yali ku UBC ku Radio Uganda ne UTV bamuwaira omulimu yatandika kukola. Bale Francis yakoba nti ono bamuleetanga omuntu okuba pimo olw'okubanga qualification yali musiraamu ate nga kikobebwa nti n'omusaayi gwe bw'omwetegereza gwali mwaka wa West Nile. Ebintu ebyo ne byamuleeta ku Radio Uganda. Bale Francis yakoba nti oluvannyuma lw'omwami ono okumuleeta waabite ibanga itono bambi Ben Kiwanuka yabula buti baali bagaya Bale Francis n'omwami oyo ng'aliwo
ne bana mawulira abandi babiri omwali ondi bamwetanga kodi Samu Jombwe nga banumya ku kintu ekyo kyabalumye ino amawulire ago abantu bano bonabona nga bwe bali abananga bawaya nga abaganda kukibagemaku ababiri balencho tibayira amaje gababuzaawo tibabonekaniye buli eno bone emirambo nga bwe bali awalala nga bavumirira government kiyakoze Bale Francis yakoba olunaku olwo yasula wa girlfriend tiyasula wuwe encho ajokujewaka akyusengoye baneibanga bamutegeeza nti okidi nti abayijasi babayire wano obwiraya gane numba bajimenye awoti yaira ku UBC yalumuka bulumuke okujja mu Exile e Nairobi yaira 1981 oba mulitegeera byembakoba nga kimwewuunisa nti munaabo ono gwe babayira abananga bavumirire kintu ali mulya ku radio alikola atakola current affairs programs aye banaabwe bababuziza ya mawulire agatuuseyo yagafunyira amawulire okitegeera ekyo so ekintu kino nenda mukitegeere nti abantu mulina abantu be mulina amayina ag'ekiganda aye nga tibaganda embidhi bwenjira mu kigo tefuuka nte tibagikama era esigala mbidhi okitegeera ekyo abaganda bali bantu abali n'omukwano nti abaganda bakusembeza bakuwa n'eriina bakuwa n'ekika obote bamuwa bwete bwe Museveni bwe yaida generali bamuwa eri akatongole bamungize ente obote bamuwa wamamba ayo obote waire bamungiza mubika bye Buganda bwe yagoba Sir Edward Mutesa era obote kikobebwa bwe yayenda okuyita Mutesa yakozesa mukazi Muganda okujje Bungereza amutayire mu sente yetega Sir Edward ngendogera yena kudino weri eyokwetega Edward Mutesa eyamuwa obutwa tibabi bakobera tiyali munyankole kubanga Edward Mutesa omu kubakazibe azaalo ono omulangira wasajja Prince wasajja mukyala munyankole mu mbeda wankole tine yamuwa obutwa Edward Mutesa yali n'omukazi omukyala Lady Ligathi mu Kenya tine yamuwa obutwa obote yanoonya Muganda oba ali n'eriina ly'ekiganda era gwe yakozesa so kino ndikwenda okubibakobera bino muveemu okubaawo nga mulina okwewuunya ate abaganda be bakozesa okuvuma Kyagulanyi CBS Abe Mukiibi Muhammad Nsereko kino it is in their DNA waliwo akasaayi k'abaganda ako okuva ensi eno bwe yatandika nga naakakozesebwa okuyikaikania n'okusaanyawo abaganda era akasaayi ako obote ke yakozesa okusaanyawo Sir Edward Mutesa tikisookere ku Kyagulanyi ndikwenda mukitegeere ti waliwo embidhi ediri mu kigo imemuleke kudibonanga ntenderu ninze nwe maganda Matia Kyowolo otudde Bale Francis yalumuka mu Uganda yajja mu Exile ng'akoba ategeire omusota nekyalu musano Bale Francis yajawa 1973 nga bewuuni omusaadha omuganda presenter munaifaali ku level ya wansi Amini yasinziire kuki okumuwa enumba era enumba ya Amini giyemuwa mwazalire ba Muhammad Nsereko banange betukuze kodi Kampala mbaire kodi Kampala okuva 2000 kwensomeire kwenkoze ekibina byona era ndi mulozi wa kodi Kampala up to now nekyalo kyange Old Kampala Martin Road abantu information eno bagidi iwe webuzeeyo omuganda mulala jamu bombe awo kodi Kampala Amini gwe yawe enumba atenga abaganda bali abamaani lwaki yawono just eyali mbuledi yo presenter atenga tiyasoma aye waula ni Muhammad Nsereko yava yayogera abantu oyo Kyagulanyi tiyasoma oba baba wa atasoma yasobola okukola ku radio Uganda emyaka 15 mpaka duzi we yafiire baba woti yanina ku azira isomero mu Uganda eri kukoba nti Muzeeyi Abdul Nsereko yasoma amawulire ya graduatingira wano never ayo olw'okubanga government ya mwende yaliwo ebiseera ebyo musiramu atali mu akasayikere bamutaayo yanwererayo yakola bulungi bamuwa n'enumba yakola mulimu ki Muzeeyi Abdul Nsereko ogwasinziira ku government ya Amini okumuwa enumba kodi Kampala nenda Nsereko Muhammad aveeyo ayogere kikyamu ku government ya Amini lwakubanga oyo Moses alitaka asobola kwogera yandibaire binabi bakobera kuba abidi ate data sobola